Check 1 2. What's in there? Eh, ba so a re boeleng ha morago go le go nyenyana 2 minutes. Ra rona ta heleletse kgang ya gagwe. A tsweletse mafoko a gagwe kana o khagile mo tseleng. A go ele lona ba ne le dira ka gore le motho a letsa nna le lona. A re sleng ha morago. A le batla tsamaya ke bone. A kere. Kinako! Re tla mo kopa gore a bo a emelle ka dinao gape a feletse mafoko a gagwe o ne a sa fetsa ka ntata gore dibetiri ne di fedile mo mmaikeng e tshebisa o ka re thank you Dinako. The battery had ya hela mo mic hela. Di hedile le mo puso ya khaba.
Meke hape ke leboga monna mogolo yaka ona tswa ho letsa a re supetsa ngwao ya rona ya Setswana. Ke likile ka nako ya me gore re tsosa ngwao ya rona ka na le di competition mo di kgaolong tsote. Gompieno ha ke tsama utlwa batho ba mpolelo gore wai gompieno ga gona sepe a go dira sepe ke yone di battery tse di suleng mo pusong ya Khama. Me ba gaitswa se ngwao ya rona hela ile ngotasi ba khonne mo dingwaga di le 6 go bola itsholelo ya Botswana le go bola puso ya batho ka batho. Ke rata go bolela Batswana gore go sala ka 1966 go tsena ka 2018 re na le bokaotona ba le 4 ba likile go aga ntlo e bidiwang Botswana. Ba dirisa madi ya setšhaba go tlhabolola lehatshe le Batswana. Ba tsenya ditsela, motlakase, metsi, di-clinic, dipatela, universities, jalo jalo hela la ditsi. 52 years ba na le lona, ba bangwe ba lona le tswa go bereka mo goromente le berekile mo di-VDC le thusa go tlhabolola lehatshe la rona. So a le gore ba bangwe ba na sa bona dithuso e ne le ka gore madi a na shota e seng ka gore madi a jewe ya ka gompieno. Batho ba ja ya ka diphiri ka re bonang ka teng, ba tima Batswana dithuso. Tutore ba mpolelo gore ba tshwere ke tala ba sotega me tala e maba ya motho gore le na le tala ke gore Khama, puso ya Khama ke maba ya Batswana. Jaanong re tshwanetse gore ka Laboraro gompieno ke la bone ke next week hela ka Laboraro ra baakanya re ntsha makhaba ba ba supileng gore ba re twaela re le Batswana. Re tata goromente ya Batswana ke re gape puso ya batho ka batho, puso ya batho ora re ke batho ke puso e tshwanetse gore e tlhokomela Batswana go tshela botoka. Ba tswa ka mananeo a tla thusa Batswana go tshela botoka. Ha go tsenya yo mongwe ka utona o tshwanetse gore a tsa mo go yo mongwe a leka go tukagatsa seemo sa Batswana. Jaanong go no dira yalo a Seretse 𝐌𝐞𝐿𝐴 Letlhakeng
Dinako. Ya tsela. Janong bagaitso. Ke batla go le bolela yaka ne ke santse ke tlhalosa gore Seretse tautona wanta le batswa bana semola ntu e bidiwang Botswana go yaga. Seretse ona semola ka di foundation go botsena masire a ba tswela ka ntu ya Botswana a tsenya lekotswana. Masiri a ba nela mogae a ba tsenya mabati le defense steel. Mogae a ba nela yo bidiwang tsheta a ke tsoro o tshegang moruti ka ro le wena o tsheta ya ka nna gore tsheta no a tsenya roofing dono ya ka ke tswa go tlhalosa gore re le 4 le Batswana ba ba berekileng le rona bana thabolola le hatsela Botswana. Ke bere masisi ta ke go nela tiro gore go tswela go aga ntu ya rona ya Botswana. Masisi ya bata go na le go penta a ba tsa hamolo a ba tuba ya ka gompieno ya ka ga rena ngwao itšhono ya rona ya ka ikwele le ko tlase dikgang tsa botsogo di teng tsa thuto le bone ke gore thuto ya botlhoko gore nna ne ke itse like bagolo ba tla le bolela gone gore ga o le Motswana ke motho ntse mo Botswana mo continent ya Africa ha re se re na le dintwa re batho ba ba ratang kagiso go na le kagiso ke mpho ya Modimo re na le botho re na le maitseo re rata tshwaragano gape re dumela gore go na le Modimo so re tshwanetse re gata mo tsela e ke Modimo. Downong makaba goromente ya gompieno ya bone ke puso ya kokgontsho ba tshwenya Batswana ba ja corruption ko godimo nako le nako go na le gore a takwano go le thola o palame di-fly machine peke le beke wa go moseja ha tswa go moseja o ta a pegele dikgomo a ke tsore a gona le tse dingwe tsa tsone tse di goregile mo kgaolong ya lona ha la benefita sepe jaanong re le BPF re na le buka ya rona Build Back Botswana go re ditsile go aga Botswana gape ga re tsena mo go rona re buka ye ya tlhalosa gore go na le mananeo a tsileng go thusa Batswana gore ba ka tshela sentle re tukagatsa seemo sa lona ka gore re latile dingwaga di le 6 gore ba go kwala history ya Botswana re kopa gore ha le kwala le ta semola ka 1965 re self-government le betsela mo 1966 re tsa independence le betsela le bua ka botautona matona puso ma parlamente ma councilora
batswana botlhe ba ba thusitseng go tlhabolola lefatshe le bua ka ngwao ya rona le bua ka dikereke le bua ka sengwe le sengwe ha le tsena go March 2018 di 31 tsa March le beema ho le betola from the 1 tsa April 2018 go tsena go di 30 tsa October 2024 re ta itogela e le blank ha re batla batho ba ba tswang go hatseng a sele ba bala gore go no diragala eng mo dingwaga tse 6 tsa ga Masisi le puso ya Khama ka gore tota ga go monate o bona gore le bone go a loa lutule ya ka example ke go kgaolo ya Good Hope bona le ke mang yo Tikoloti le Phegi le Molale le Masisi gore ba lwela maemo ga bana tiro lolong ka gore ga bana tiro ene gape ka gore ba khotsi ba bona gore se ba se dirangela ke dintwa tsa bone ba tsama ba koba batho ba kubile ba bangwe matona puso ba bangwe ba tswa go resign ba dila puso ba kubile tota le ene ga bua le batswana ha le buisa sentle ka gore o tsa gore ka gore ke kautona ke some kind of big morena ka go nya kautona ke mmereki o tshwanetse gore o hirile gore a le berekela ke le tiro ya kautona o tshwana le lona ona le thogo ona le ditsebe ona le mato ke motho o go modimo ga rona rotela ke modimo hela jaanong ba gaetso ga le mpona ke le kgonega ke santse ke le mo dipolitiking ke gore ke a le rata and ha ke ja monate ha ke kgona go robala itse gore la sotega and la sotega ka gore ke phoso ya me gore ke le netse motho o tshwana le Masisi go na kautona wa botswana tota ke le bolai le lona le nthusa go baakanya diphoso ka re le lona le dirile phoso le tswa go thopa Khama ka 2019 le thopile Khama jaanong le tshwanetse le change gore gompieno go se ka nna le ope wa Khama yo ka nna mo parlamente kana mo councilora mo kgaolong ya lona dirang yalo le tla bona gore go tana botoka thata Makhaba ba tsile go tsamaya ba le nela di t-shirt ba tla le nela di kepese di umbrella di combo madi ba taboga mo lehatsi lotlhe ba re ba bula di projects ba di bula ka kgwedi ya October ka hore yo mo ona mpolelo le mabane Masisi o na re BMC e tla simolola go reka dikgomo tsa lona ka 20,000 pula 20,000 pula o simolola leng ka October gape ya ke go leka go le tsietsa mme ba gaetso tsone dimpho tsa di t-shirt le di-combo jalo amogelang dimpho tsa bone mme le se ka ba thopa le ka tsa dimpho mme le se ka ba thopa jaanong ke batla le tlhokomela ka gore ya kala go dithopong ba itse gore ga bana go tswa sentle ba itse gore batswana ga bana go thopa Khama gore in puso jaanong ya ka 2019 ba tsile go leka go tsietsa go ba utswa dithopo ka 2019 ba utswile dithopo mo go UDC ne tshwanetse gore ne goromente ka nako e
e seng bomkrag bo ba kgona go tsietsa jaanong le gompieno go wes o bona gore ka le Saterdag go no tshwere dithopo tsa badilapuso ba ba tsileng go thaogela ka nako ya dithopo go tsamaile jang gore bo ba shotisa dipampiri tse di dirisiwang go thopa di-ballot papers ke lanta mo Botswana go dirwa yalo ke jaaka o kare ke lanta IEC e tsamaisa dithopo mme IEC ba gaetso tiro ya bone hela ke go tsamaisa dithopo ga se tiro ya bone go baakanya ditsela go leseela metsi go ruta bana mo sekolong ya ba lebagana le dithopo hela that's all gape go tswa 2019 go tsena go 2024 ba ile dingwaga di le 5 gore ba ipaakanya mme go simolola ka 1965 up to 2018-2019 go no tsamaya sentle as soon as masisi a ba tsena mo pusong le makhaba yo tse di be simologo go tswa mo tseleng puso ya khaba e mo intensive care mo Spatera ba mo intensive care jaanong this thing ya go shotisa badila puso dipampiri ke Zimbabwe style ba dira mo Zimbabwe ha ba itse gore mo toropo kgolo Harare lengwe Bulawayo ba itse gore bontsi a di-supportera ke ba di-party tsa kganetso ba shotisa dipampiri gore ha batho ba tsoga phakela ba re ba go thopa ba tla itse gore dipampiri ga dio mo batho ga ba boela ko malapeng ga ba thopa go tima di-party tsa kganetso le rona ra itse gore bontsi a badila puso yaka ke buile ke batho ba ba supportang di-party tsa kganetso bo ba shotisa badila puso dipampiri bo ba re ke phoso a ke dumela gore ke phoso go ne le phoso a ke du jaanong gape nna ke a dumela gore ba tsile go leka go tsa batswakwa go ta go thopa mo Botswana masisi le mutule maloba a re o batla gore Mazimbabwe ba ka tsena mo Botswana ba sa dirisa di-passport ba tsena ka bomangela kgang ke gore ka gore Mazimbabwe ka gore ke tsala ya ga Mnangagwa ZANU-PF ba ZANU-PF ba tswa kgakala ba tsietsa mo dithopong ke a itse le ga ba na nthesela maabane ba ZANU-PF ke a bua gape gone ne ke le mothusa taotona ke na le bosupi gore ZANU-PF ba na tsietsa ka nako ya ga Mugabe ba na tsietsa mo dithopong tsa bone right up to nako hane ke le taotona that's why I got 2018 bra ga dithopo tsa Zimbabwe ne ke re hanga ke tsela diphuthego tsa SADC Mugabe a le teng ka re ga tshwanetse go nna taotona ka gore o tseditse o tswele dithopo le gompieno ba tsweletse ando Mnangagwa ba utswa dithopo next thing IEC ya rona ba go Zimbabwe ba re benchmarking gore ba ka rutwa ke Mazimbabwe gore dithopo di tsamaya Mazimbabwe ba ka re ruta nya jalo ba gaitso ka gore kwano a ke tsora gona le Mazimbabwe mo motseng wa lona mo bate a go molato ke bagisanye ba rona a go molato mme ha le gore ga o Motswana ha o ka ke o thopa mo Botswana so ha le tsena mo lining ka la boraro le be bona yo mongwe o be yo tota ha re mwitse mmotsa gore mela raitso na ma a re kwere o tsore ona le
bulang matho bulang ditsebe tsa lona le ska dumela gore gompieno makhaba ba ka utswa dithopo ka gore ke ditshwanelo tsa lona o le Motswana o kgona go thopa government ya gago once every 5 years ha le sa dira sente gompieno ka gona 5 years before le ka dira le ka thopa gape 5 years is a long time anong a re dirang gore ka di 30 October ka di 31 ha re tsoga re ta utlwa gore maitsogo nega o ke kene mo parlament wa lona mo kgaolong le bena le makhanselara ha ke etsa go bua ke taba kopa gore ba eme ka dinao ba le bolele gore ke bomang ba ema go kae ba bangwe ke itse gore ga bana dibuka tse I think about 3 or 4 of you alena dibuka ke ta lenela dibuka re tsoga ka la bone go tla dikgang tse di monate gore masisi yaanong ra go mmitsa kaotona wa pele le se kaotona wa gona kaotona wa pele mogai wa ntlha tsheta wa bobedi ene wa boraro ke kopare le akanya ka bokamoso ya lona ka gaetso go ga re tshameka. This is serious. Let's start toila dingwaga tse di hitileng tsa ga masisi gore ke yone tsamaiso gore puso e tshwanetse gore e tsamaisa ditiro tsa bone like the last 6 years. Yeah. Ga wa nna yao jaanong le ska lebala gape gore ga go na le government puso ba tshwanetse go itse gore rotlhe re Batswana and ka gore re Batswana re masika a get a ke tswa Soroe wena o tswa ka re gone ga mo Letlhakeng good wena ra Letlhakeng diphuduhudu o tsaya go diphuduhudu e ka pula a gona jaanong ka gore ene o tswa Letlhakeng nna ke tswa Soroe kgangela ke gore re Batswana re masika ga o na le lesika ga kana le mathata a ke re wa mo thusa so rotlhe ya ka re le Batswana gonega ga o ka kopana le Motswana o kana le mathata le ka go mo thusa bana ba ke bone ngwana gore ke ole ke ba bana le batsadi ba bone mme ke bana ba rona gape bagolo ba motse ke batsadi ba rona ha o kana le ba ba dikobo di khutshwane ha o ka kgona ho ntsha dikhebenyana mo pateng o reka bolotho bo monela yone tsamaiso ya rona ka lorato ka botho ka kagiso le batho ba modimo go dira yalo e seng Batswana ba ba mo pusong mo teng la ka ba bitsa lo Batswana ga se Batswana a gona Motswana o ka busanya ka bona a go monate jaanong ba gaetso ke batla gore ke le mo thata ke a itumela gore le tsile kwano ka dipalo tse ke santse ke a go dumedisa ba bangwe ke batla gore ke le boga gape ka ha le tswa go nkema nokeng la go hane ke le ko South Africa ke kubilwe ke puso ya Khama maparlamenta Khama kana ke utora hate o thokahetse but bana sa bua sepe ka re bana supore ba support gore ke kubilwe le botsekedi ba kubilwe jaka batsadi ba me le bone bagolo ba tla le bonela gore kana go ya bone ba kubile ke gore menta maburu le ya mamutadinyana go ba gona go UK. That's why I was born in England. I get like so I was born in England because of that. Yeah. Jaanong ba tswa puso ya Khama ke ra puso ya maburu e kubile batsadi ba me
puso ya Khama le nna ba nkubile ba tsentse bo tsekedi le actually le basadi ba bone mo tronkong ba sena molato. So ke batla gore ke ba letsa ka la bone morago ga dithopo ke ba ra gore go changeile le ka boa wela mo Botswana go siame ano Batswana le bone ba tatsi le go ba ta kgona go bona ditiro ba ta kgona go tshela sente go tsile go nna monate. So ya ka ke buile ba gaitso gore ha le ka diralo re ka itumela jaanong maitsho o ka ema ka dinao le makhanselara le ka ema ka dinao so ke batla go supa ene magaone gore ke ene topeng wa BPF wa palamente re kopa gore le mothopore a gona mo palamente wa lona ka moso ka la bone le tatsoga re ja monate jaanong ke ta banela microphone ba bua gore ke bomang and gore ba emetse kae mo kgaolong ya lona o ka se Go! Thank you, Mongame. Yo emeng ha yo o bua go tokele Alex 𝐌𝐞𝐞𝐭 ke ntlhopheng wa kenako mo Letlhakeng North. Thank you, Mongame. Thank you very much. Kenako na ke bidiwa Jeremia Jerry Khabo gone mo Letlhakeng ke ntlhophe mo kgaolaneng yone ya bokhanselara mme ke le kopa gore le nthomele le mo palamente wa me ga one ka gore la itse gore le ha batho ba le bantsi ra bua mme ebile le one mapolotiki ka kgona go ba bolelela gore nna ke godile ke itse gore le polotiki go tewa motho yo o buang Kenako o emeng ha o ba nkitse ka bokete mo Letlhakeng ke moemedi Ntehegang o emetse kgaolo ya ngware sori la thobo ke monana o tsaba teng mo diphuduhudu ke nako o emeng ha o bidiwa a so pe tumediso Keira Mato ke tswa mo khudumelape wa ina ra ke belo ga ni ke rata thata go bona ne ka ditwa maina le mantsintsi a maloba ha ke le ha ta utula masisi na ntsuba ka monwana a re ba diputsi a go na le ba diputsi bana ba bone se mo na bong ipotsa gore ha re na ba rena yo mo na bong o bone ka gore ke surela gore ke ene le gore ka reng puso ya gagwe e setse e reachitse the stage of menopause so gore yaanong le ke sa go ne le go ipolelela ya ba gae ke re nthonga ke re monana lentswe la me le tla utlwana Kenako ena ke re Maxine Pabalelo Rapitswana nthopheng wa Sirinane monane yo ke re mona stakala go tswa ko mošaweng ke nthopheng wa di a mošaweng nna ke le tshalla pua ka gore ra ke emega gare ga batho le ntse lone ga le ko legela go bua ke raya gore ke eme ke itse gore ke kgaladua gape le bodiragatsi ga rre Khama a santse a le teng o kile a tsena mo ditlharing a manolola makwati ne re tswa mo teng mme ge re go tswa mo teng ra ja sela Batay ba to kung babatir na nene wacha macha me ke ba bone ka tshuletsa matsogo. Nana
mangwe bitso bo molenza mangwe bitso bo ja di bolla ga bone